none ikigira 15 wagashira muri envelope ukagenda ugatanga ibi ngibi bavuga ngo amazi ngushira ko amazina mu bitanga sinanga umwe wabandikiye mu bitabo mutange n'amanimero ajya amanimero canke kijya gitabo urumva gitanze bagenda bavivura nukugira bazongere basome mu gitabo bareba aho wararanyije simvuze ko babitanga Imana itazo bibahembe Imana izabashira mu mugwi w'abatanga bishatse kuvuga ngo na Beni asanzwe yisengera ariko ntagende gutanga mu ishengero agahura n'umwana go wakamuha numva Imana izabandika mu gitabo kimwe bamenye ko ari ibyo ariko kera twari tuzi uko ibyo bintu batanze bizakora umurimo w'Imana niyo mpamvu pastor ahagarara ari imbere afite imodoka nziza ariko natinya guhagarara ari imbere ngo ashwane n'abakristo ngo bagure microphone nubitanga pastor yawe akayajana mu bibi wagitanze ijya mivumo yakuyeyo nawe izakuza mwabakobwe muri Arabia canke n'ibindi bihugu muri gushaka gusenga zamukurikira ubutumwa buza kububaka pano busiga bubasenga none benshi muri mwebwe mwaribwe dukomeza dusemerera ku ma YouTube dukomeza tuvuga ku ma Facebook murimo kwibwa n'uwo mucira ntimushaka kumva bafashe ibiti ngira ngo bane barasizemwe ibitiritiri ntabyo nzi amafaranga y'abantu mu biba bari muri Arabia nukuri kw'Imana kujya kuntu baba barusha muzagira umuvumo mwinshi n'abantu mwe muyabarya mubanyujije mu nzira mbe n'ukuntu baba barusha bambika amapampersa bakecuru ibaze nukuri mwebwe mwayariye muri n'ubu mukiyarya sibyo nukuri Imana izabibabaza kira kayibwirije akavuga ati ngire kukugurira fanta ariko muri mwe kubishyuza nkaho wagira ngo nimwe mwabahe kari akazi nukuri guzofiriyo ntagusengeye ngo uzaza n'ibintu byawe byarashize hashira iminsi bigatangira gushira kumbe ni wa muvumo wa bimwe wari wamuhaye byo batera ubwoba ngo uzagira y'ubuzima wingo canke ngo barakwambura ku kwezi nukuri mwebwe abakoresha banyu batinze guhemba muri ibyo bihugu ntago ari profeta azabifunguza za mucumba cyawe uvuga ati ndasenze ma mukoresha wanje aze kumemba barimo kubakina imitwe ngo afise umusore ngo ari muri eglise uturirimbyi muri kugira ngo amafaranga bakahoherereje kaje kayasangira na dadi wako beshi babaye nk'abakomisiyoneri kubera iki barimo kukubwira ati urashaka umugore mu mushaki ariko mwe nzantekereza nkibaza none abantu bagira ubwenge abana muri Saudiya barabagora ngira ngo muhuze n'umugabo ngira nkuze n'umugabo nta muntu yaguhuza n'umugabo ibyo ni ibyakera hari ibintu bita baranga ariko ubu muri shakanira none ga pastor ni warara ubusaza guhana ikiro c'umuceri kaziseke ariko ubundi nuwo musore mukunze zobanza umurebe none ko kari muri eglise kirwa kiruka inyuma ya dadi kajya kazogutunga bene pastor toje nuko naba bisekanira n'umugore bishimye ndavuga ati nanje ni nkuru ushaka ariko muri mwo kureba ingo zasenyutse Bonjour mesdames et messieurs, le vendredi Buja Flavor. This is Step Media channel program for this industry of Buja Flavor. Check nyamakuru cyo kibaza rishamwe muri industry bivuga muri industry of Buja Flavor. Ngo tubikora gatatu dukingurikira Imana. Abaduso dukingurira bwakoze wa Step Media kabiri gatanu indwi. Kuri mu gukora Beni byandika kabanizike professional mutumanje witeka ni Israel. Araza kwabwira amateka yiwe benshi cyane. Ndakubwira ati rero araza kutubwira byinshi kubyerekeye ukuntu gusanga umuntu ariko aratanga ibintu ngo kwera ngo ni pastor yabivuze ngo abimuhe ngo ni obligatoire ko abitanga ivyo bintu ngo ni ngombwa ko wowe kigira 10 gitanga ni ngombwa ngo utagitanze eglise yanje nuzira kwigaragara ese twacha twibaza nka twebwe usanga tutemera cyangwa uzasanga tukiri no mu vyisi tutaja no mashengero cyane ngo tusanga biratugati mbega burya ari ngombwa ko umuntu atanga iki 10 yakumbure Israel tubu mwanya baramutse hamaze kudufasha ivyo bintu abirisugira neza kandi aduce no maboko y'Imana murakoze cyane kunyakira ngiye kubasuhuza Beni mwese n'abakunzi bacu turabasuhuje abari mu bihugu bitandukanye twabasuhuje bose Imana ibahe umugisha amen mwakoze kongera kumamagara muri kiganiro twamaze kubabanga muhira twatangira dusengera kugira ngo Imana bane natwe ego cyane Yesu Kristo mu Nazareti turakomeye kandi turakiranutse turakumwiza kugira ngo amajambo tuza kuvugira hano aze kugera kuri benshi databuja imitima yabeshize guhinduka nzineza kuri Imana uri bubikore ni mu izina ryawe gera amen yes Israel je kubganje azi ko kenshi yo ndakurondeye mbashaka yuko udufasha ibintu bimwe kuko ego mama turi mu isi yanduye kandi si bose twagiriwe bako gukizwa ariko kubwa Israel we baranadufasha kugira ngo adutawuze yamatsiko amwe tuba dufise kugira ngo tuzoje mu bintu tuzi zizo dufusanga duko dufata inzira zitari zo ku buryo ucu usanga ejo Beni jewe niswire ngo nakijijwe hama ngo nasubiye hahandi muri vya bindi nyene nisubiye muri moya mbiri sivyo none Israel
nashaka kudufasha kuri keke nari nakivuze ariko ndashaka ndagisubiremo kugira ngo ucumve neza ari abantu usanga aravuga butumwa ugasanga ariko karira nk'umukristo gusa umukristo kabisa yifitiye umutima ukwizera kandi arasenga kabisa n'ibintu bikagenda neza ubwo usanga umuvyeyi wiwe n'uvuga w'urushengero ariko obrija abakristo ko botanga ishikanwa ari ngombwa ugasanga na bamwe ugasanga barakwitwa n'inkoni impamvu ngo badakora ivyo bintu urumva tukiyumvira mbega ego imana n'umuvyeyi nivyo ko yana byanegeza ko umuntu avuga ngo kirazira kwinjira mu nzu y'Imana ngatashikana Ufise voilà ora nabizi ugasanga umuntu yagusengeye ngo ikigira 10 ngo cyuko jera gusengeye ntuzo kugishira handi ngo uzogihe jewe nyine nagusengeye yumvise none ndagihe umwana atishoboye sinzuba ntanze ikigira 10 sinzuba ntanze sadaka Israel dufashe kuri cyo kintu murakoze cyane wenda n'abandi babadukurikiye babizi kundusha je niyiziye duke none baze babitubwira muri commentaire no kwigishanya nagaruko ngo nuko ari je mbizi cyane kubarusha yemwe muranabindusha kungukunje niyiziye duke zankunda kuvuga ngo makoze Imana ni je muhererezi ni je niyiziye utuntu duke aho ngaho rero kuri iki kintu rero umuntu akagusengera agaca kubwira ngo ngombe gutanga ikigira 10 burya ikigira 10 benshi barajwe ikibigisha nyine ngo bagitange niki ubundi igitabo cyose bazaza basome zamenya ibi biri mu isezerano rya kera canke biri muri rishasha sivyo tumenye kubisoma ijambo ryose bazaza kwigira vuga ati riri mu isezerano rya kera canke riri mu ry'ubu ikigira 10 ubundi kera ico mbiziho babitangagamo abo bitaga ngo nabarewe abo ngabo rero ntago bagiraga babaga bari kwikanisa gusa babaga ari bari ku rusengero gusa bagombaga gutanga ibigira 10 n'amashikana kugira ngo bibatunge mwebwe mu bitangubu simbabwiye ngo ntimuzongere kubitanga sibyo banyumve neza simbabuje ngo nimwongere kubitanga bitegwa nuko abapasteri banyu babigishije sibyo noneho babitangaga muri ubwo buryo ariko ubu umuntu aragusengera agahita avuga ngo tanga ikigira 10 ukamenya n'itegeko icambere uzamuza ati ni ikigira 10 ciki kagusengeye ugwaye uratanga ikigira 10 cuko uhari ugira 10 kubera mu muryango wanyu ubaye uri muzima ugira 10 kugira ngo niba ugira 10 wakabaye wowe ari we wihima kurumva nibigira 10 mundi bazatwese tubyitanga ni kimwe mu 10 kimwe mu 10 warufite undi ifite ibintu 10 wakagombye ngo gutanga kimwe usigarana 9 yego niyo mpamvu babyita ikigira 10 numva kiba kivu ni ku 9 kimwe cya 10 nyene kimwe cyugara gikureko ugitange urabyumva niko babigisha ikindi rero gutanga ibingibi by'ibigira 10 canke amashikano asanzwe nkuko wabimbaje isadaka kubitanga ntabwo ari itegeko sivyo kubitanga ntabwo ari itegeko ibingi mu bitanga bagahita babandika mu bitabo ngo bagiye kubasengera si ukugira baje kubasengera bandika n'ikimenyetso bandika amanimero yanyu kugira ngo bazoze babishuza babahamagara icyo wiyemeje bishire muri commentaire abantu mubizi ni komite ya mariage arandika ko tanze kigira 10 bakanandika nimero yawe ntabwo urya ntagagiye kugusengera nukuri sisengesha shaka none ikigira 10 na gitanu wagashira muri envelope ukagenda ugataha ibingibi bavuga ngo ngushira ko amazina mu bitanga sinanga umwe abandikiye mu bitabo mutange n'amanimero ajya amanimero canke kijya gitabo urumva gitanze bagenda bavivura nukugira bazongere basome mu gitabo bareba aho wararanyije urabyumva bareba aho bararanyije ikindi naco kubagitanga kubabitanga ntabwo ikigira 10 bagitanga buri mwaka kubabitanga navuze ku Rwanda go babitanga ntibagitanga buri mwaka ahubwo tugitangaho twagitanga buri munsi turabagitanga wagenda ukakijana buri munsi nta nubwo ari kuvuga cyangwa se hari abagabo bahembwa ku kwezi bagakuraho ngo kimwe mu 10 bakaja kubitanga ahembwa umuriyoni agaca kuramo ibihumbi 100 agatwara akagenda kubitanga rero mwa abantu mwe mu bitanga mutanga ibyo byose muzarebe neza yuko bidaherera kwandikwa muri kijya gitabo
cyonyene mwijuru bikareka kwandikwa simvuze ko ababitanga Imana itazo bibahembera Imana izabashira mu mugwi w'abatanga abo n'ababitanga bifite ko bayatanze Imana ubundi ntizareba ngo yatanze kimwe mu 10 je ntekereza ko izabashira mu mugwi w'abatanga wewe hanje ntekereza ko Imana izabashira mu mugwi w'abantu batanga bishatse kuvuga iki bishatse kuvuga ngo na Beni asanzwe yisengera ariko ntagende gutanga mu ishengero agahura n'umwana go wakamuha numva Imana izabandika mu gitabo kimwe nkaronga n'umwana mwibarabara nkamuha wowe ukamufasha ugatanga urumva Imana ntekereza ko izabandika mu gitabo kimwe kubera ko mwese mwatanze ariko Israel ari weje twahaririye kandi vyitwa ko ari umuvuga butumwa ziravuga ati je kweri wowe urashobora kuvuga ati urashobora kumusumvya ivy'ijambo ry'Imana ndavuga ati none wowe umbwira yuko ngo jewe notanga ikigira 10 ukambwira yuko ngo ni ngombwa ndagiha wewe akono giha ujya mwana wo mwibarabara ariko Israel bunyana yaje kuntahuza neza ambwira ati Beni wowe ni wagiha n'ujya mwana wo mwibarabara imbere y'Imana ni watanga zenga Israel ndabona ko Imana izo gushira mu bantu batanga nibyo erega hari jambo nigeze gusoma kwera ntago ndi buje kurishaka ariko Yesu nazaza azavuga ngo naje wawe shonje ntiwangaburiye naje wawe nambaye ubusa ntiwanyambitse ego naje wawe ufise inyota ntiwamaye ico kunywa ngo nkiri inyota bishatse kuvuga ngo ujya muntu wese ubona aje atagira ico yambara ufashe umwenda ukamwambika atari ngombwa ngo abari mu rusengero ego Imana irabikwandikira ni kibazo umuntu acayibaza Israel haraje umuntu iwawe ntabwo aje kukwiba araje aradodoye narishaka mufashe vyo gufungura yuva shonje injya muri nazo wanashima mwana hije gufungura mwana zifashe mukunze no kuzifata mukazisha no mu yarara nuko ariko mugafata nyamuntu mukamwiminja ariko mukaja mu rushengero mugatanga ikigira 10 ugasanga mu Tanzania amamiliyari nivyo navuze yuko bizoherera mu rushengero azoharuka ko yatanze ikigira 10 ga Israel uwo muntu base nazomuhezagira bugati wo wakoze ikintu gikomeye cyane ni wo muhezagiro ntaho wafata uwo muhezagiro nta kibanza ufise cyo wofataho uriya wanze gufasha ubushonje kandi wumvishe ikibazo Yesu azatubaza nukuri ngo naje wawe ushonje ntiwangaburiye nukuri ntago Yesu azamanuka yiyiziye nibajya abantu ugenda uhura nabo umuntu ago kaba wo mufasha rero kubera ko kutabimenya bazagenda babitanga biherere mu rushengero mwijuru ntibyandikwa ibigira 10 n'amashikana benshi barimo kubitanga muri iki gihe biherera mu rushengero mwijuru simvuze ngo narasenze ngo Imana irabinyereka ariko kubera ko mwijuru bitandikwa babitanga nabi babimenyere ko babitanga nabi babitanga nabi navuze ku ruhande ngo babitanga nabi simvuze ngo batabitanga ngo mugende ngo mubitange ngo mugirike kubera iki nabo babitanga nabo bamwe muri bo urebye barebye mu bitabo mu bari bo babitanga baragabanyutse impamvu ni kubera iki bamenye uko bija bidakora umurimo w'Imana ubwo birimo kurira muri zirianda z'abapasteri bigurira amamodoka nuko bigurira za iPhone bigurira ibiki ibintu byose bigurira amaparcela ku mako urabyumva bigurira ama etage bamenye ko ari ibyo ariko kera twari tuzi uko ibyo bintu batanze bizakora umurimo w'Imana niyo mpamvu pastor ahagarara hari imbere afite imodoka nziza ariko natinya guhagarara hari imbere ngo ashwane n'abakristo ngo bagure microphone harano ababitanga simvuze ngo ababitanga bakora icaha ababitanga mukomeze mu bitanga ariko arabitanga mu kutamenya hari n'ababitanga nabi mu kutamenya bijya ngo kukwandika ngo mu gitabo si bivuze ngo mu gitabo cyo mu ijuru biranditswe bajya n'ikimenyimenyi mwebwe mudukurikiye mwebwe mwatangiye kubitanga muvugisha ukuri yuko pasiteri wanyu cyangwa se usengera cyangwa se n'undi muntu ukwezi guheze kadaca kwibutsa ngo gitange nukuri ibigira 10 ubitanga ntago bakwibutsa wowe ubwawe mu mutima nukuri wowe kumva wo bitanga sibyo wowe kumva wo bitanga bitewe n'impamvu runaka ariko barababwira ngo utabitanze ngo urabona umuvumo hajamwe n'iterabwoba Imana nta terabwoba nk'igi izikora jewe byarigeze kumba ko Israel ariko hari undi mugenzi byigeze kuba kuko nyene je byarigeze kumba ko hari umuntu yigeze kuba asengera agati benera gusengeye ukuruko nuko agati Imana musimane yaguhezagiye kigira 10 zakizanye wanje ugati sa ni tegeko ndariza ni wawe
none ati rero naronka undi mwana cyangwa nabona undi muntu atayishoboye nuko nje munze guha abantu batishoboye munze gufata ryajana cyangwa muri amafaranga y'umushahara kera ngikorera hahandi nafata ngo nk'ibintu 10 ayasangiza n'abandi bantu batishoboye uzoba nibwira nabi uzoce ndafata ndayagoye wewe uzazanije ko nizo nagusubira urabyumva aho nyine ubivuze uko aho byabaye kuri je yego n'abandi badukurikiye bibabaho byabaye ko umukobwa araho uwo muri Saudi wabashima n'umumama icyo gihe twari mu gikorwa cya stand up wari umuntu yigeze kuba afite ikibazo cyo kurwara atambwira ati mbere je nagize ikibazo uyu mwana rero bigize ko ndamufasha ariko cyagira igititaza cy'umuvuga utumwa araho je no bigize kuko icyo gikorwa wanashima nari kukijamwo nkazamubandi gufasha umwana kuko yuko icyo gihe umuvuga tumwe yasengera icyo gihe yanyebrije yuko ntangi igira 10 iwe bene byarambabaje ariko umuntu anagiye kubona ko nakoze kosa yego cyangwa ati byabo waragize nabi nawe utobigujya anye ariko ukabikora mu kindi gikorwa cyiza cy'Imana kuko kijya kintu twe dukora hajya tuvuza ko umufasha bajya abantu Imana iba yatubise kugira ngo bajya abantu mubafashe kujya byo site tubutwara kujya muntu kandi mu bigaragara mu karayo byibonera ati umuntu mumufashe bya yewe mugabo ujya undi yahariya Jesse Madisiro kwa abakoresha nyine hijye wenda reka mbabwire none ahantu baze bahitondera abantu babitanga nubitanga pastor yawe akayajana mu bibi wagitanze ijya mivumo yakuyeyo nawe izakuza kubera iki uzawayatanze abiyajanye mu kuyakoresha ibindi bintu bibi urabyumva ntayajanye mu murimo w'Imana ariko yatanze akayajana mu murimo w'Imana Mana yaguheramo umugisha nkuko yahana Beni yahaye umwana yishwe n'inzara kabisa Erega ibingibi n'Imana ntangi zazivuga ngo umwishengero wakoze ubungubu rero abafarisayo bagira abo Bibiliya yatubwiye kera baraza kuzavuga ngo yanga ijambo ry'Imana ravuga ngo ryavuze ngo na Yesu ngo yavuze ngo ibya Kaisari mu bihe Kaisari iby'Imana mu bihe Imana ni mwisezerano rya kera canke ni muri shasha urabyumva kubera kutabimenya ariko umuntu wese nimba utanga kimwe mu icumi nimba ugitanga nkuko babikwigishije uzureba uburyo ugitangamo atese ukuntu urimo kugitanga niko byagakwiye babitanga ese kuko bitanga mu kuri urimo kubitanga neza Bini ibintu byo kwitondera sibyo rero iyo bari pastor nabo benshi barimo kwigisha ibigira 10 babitindaho kuruta uko batinda kwihanisha barabihagarara ko cyane urabyumva bakaguha n'ibimenyetso ari amajambo azabazana ngo wakwima Imana ngo ngibyayo Imana ngo wakwima Imana ibyayo icambere mwabantu ngo mudukurikiye nitwe je n'ukuri Beni n'abantu rero batujekajwe barabona muri Saudiya gamana babahenda ngo ariko barabasengera ngo barabasengera ngo kandi rero ngo ikigira cy'umuzo kiza ni wanje ikigira cy'umuhungu Sauda ngo wewe Amida wewe Rahma wewe nde urumva ngo amafaranga uzaza ni wanje urabyumva ngo kazihenduka ya wundi muntu ngo ibyo nagusengeye byose bishaye ubuvumo ibaze babatira ubwoba shaka ubundi ikigira 10 si itegeko ngo gitanga ko wagusengera ntagari itegeko kubera ugitangiye Imana ukijana no kundi mukozi w'Imana kandi si ngombwa ngo unsengere hama ngo nce ndaguha uya ntago ari ngurane si tugurana Beni ntago tugurana none bishyuzaga Israel nyine ni umuntu we nibakwishyuza abo bantu byitse ko abakozi b'Imana wowe ugendana nawe kenshi ngo muri kumwe ko bagira ibyo bintu mwebwe mwakoze Imana mudukurikiye muri mwo kwishyuza abantu ibya 10 mugende mu cumba mu byihana n'ukuri kw'Imana ibya 10 ntibabyishyuza n'ukuri none uwo ngo wishyuze cya 10 wamuhaye iki ugasanga misi yose ariko aratunda ku mukristo wamuhaye ko wishyuze cya 10 ngo wibuka ko ari ikintu kitarakora wiwe ibaze n'ukuri mwabantu mwe mwabitanze nta nababitanze ujya muntu ngakubesha ngaragusengera kugira ngo utere imbere ugasubira inyuma kurusha n'ukuri kw'Imana ibi ko wari umeze ubu ni ubuzima ntibwanze utera ije inyuma gose nimba baragusengera uri muri bihugu by'Abarabu ntiwaje ibintu ifaranga wazanye ntizagushiranye n'uri umuntu hasanzwe n'ukuri kandi byitwa ngo waragitanze n'ukuri hari umukobwa nawe yavuye yambwiye ati je barandi miliyoni zirenga 5 zarashize muri Saudiya ubu nawe ari na ubuzima burasanzwe n'ukuri yo urabyumva ariko mwaba pastor cyangwa se mwabantu mwe ba fake muza murya amafaranga y'abantu cyane bari muri Arabi amafaranga y'abantu mubiba bari muri Arabi nukuri kw'Imana kujya kuntu baba barusha muzagira umuvumo mwinshi nukuri pe kandi bajya gukora hariya barushe
bagaca Oya, bifuza ukuntu baruha. kwegereza Imana ukuntu baba bagacahura barusha n'ibisanga nk'ivyo ukuntu baba bakoze bakaruha nukuri ni ukuri mw'abantu mwe muyabarya mubinyujije mu nzira mbi bakoropa vya etage urabyumva mw'abantu mwe muyabarya mubinyujije mu nzira mbi n'ukuntu baba barusha bambika amapampersi abakecuru ibaze ni ukuri mwebwe mwayariye muri n'ubu mukiyarya Wallahi. sibyo Yatari ni ukuri Imana izabibabaza kira kayibwirije akavuga ati ngire kukugurira fanta ariko muri mwe kubishyuza nkaho wagira ngo nimwe mwabaye kariya kazi nukuri nguzofiriyo nagusengeye ngo uzazana ibintu byawe byarashize hashira iminsi bigatangira gushira kumbe ni wa muvumo wa bimwe wari wamuhaye noneho wese umwongera ibindi none ko bikomeza gupfa n'ubundi hakugira ngo mutere imbere murimo gusubira inyuma ku rundi rugezo wa muntu uri muri ibyo bihugu fata ifaranga zawe niba hari umukozi w'Imana agusengera wavure pana abo babiba agusengera kandi wavure burya nisije nibaza ko Israel adasaba amafaranga ya Israel hoyaha jambo yatubwira ngo twahere ubu dutangire ubundi nukuri je no gusengera nta n'ikintu nakubwira ahubwo wunekerejeho umutima wawe ukantekerezaho wabikora ariko pana ubikora umutima wawe ubyumvisha pana ngo niterabwoba ngo nzana aya mafaranga ngusengere ngo nakubwira ku musozi kugira ngo Imana ikugirire neza nguzo amafaranga yawe zakwigwiza mwabakobwa muri Arabia canke n'ibindi bihugu muri gushaka gusenga zamukurikira ubutumwa buza kububaka pana busiga bubasenga none benshi muri mwebwe mwaribwe dukomeza dusemerera ku ma YouTube dukomeza tuvuga ku ma Facebook murimo kwibwa n'uwo mucira ntimushaka kumva bafashe ibiti ngira ngo bane barashizemwe ibitiritiri ntabyo nzi ari undi yigeze kumbwira ati ngo rega bene ngo tubakurikirana ko ngo nibo badusenga kugira ngo tuzino babasengeye kugira muje hari mbere ku mupagani mwabantu mundu ukurikiye muri yo ntari abapagani mwagiye mutazi no gusenga mukagenda ko mwagiye mutazi gusenga mukagenda mukagerayo bishase kuvuga iki niba Imana yari yaravuze ko uzagenda waragiye byarakuze uragenda byo batera ubwoba ngo uzagirayo ubuzima wingo canke ngo barakwambura ku kwezi nukuri mwebwe abakoresha banyu batinze guhemba muri ibyo bihugu ntago ari profeta azabifunguza za mucumba cyawe uvuga ati ndasenze ma mukoresha wanje aje kumenya nukuri pana kuvuga ngo yagusengeye umukoresha wacu arayaguha none ntari yagusengera umukoresha yarafise gahunda yo kuyaguha kuri uwo musinye cyangwa akanayakwima yagusengeye mureke mwebwe ubwanyu mwabantu gusengana n'umukozi w'Imana ariko ikintu budashaka nako kamo kanyu ngo babibye ngo gwa mugwanyu muturenza ngo batwibye ngo mwakundanye n'umuhungu ngo mumuhereze amafaranga ngo none yayabibye ubwo gwamuza mubyigumizamo kwanza no kuri social media ntimukwiye no kuzamu nabivuga none ko tubigisha ukuntu bagakwiye kubyitwaramo bikanka no kuri kw'Imana abo mwibwe igihe gishize pole sana ariko dukurikiye ukabimenya hindura changing mind wallahi kabisa mwebwe murimo gukundana n'ibigabo bifise abandi bikababesha ngo nabagore bifise ninjoro wakirondera ngo nasinzire ariko ucanze gusakuriza umugore wawe nukuri kw'Imana kandi byitwa ngo numukozi w'Imana bakababesha ngo umukozi w'Imana runaka barimo kubakina imitwe ngo afise umusore ngo ari muri eglise uturirimbyi uri muri eglise kugira ngo amafaranga bakayoherereje kaje kayasangira na dadi wabo none karya ariko mwabakobwa mwe muri iyo ngiyo ariko je barasigaye imvira Israel burya abapastor basigara komisiyoneri b'abagore n'abagabo basigara komisiyoneri niko babigize pa ndukuri kw'Imana benshi babaye nk'abakomisiyoneri kubera iki barimo kukubwira ati urashaka umugore mumushaki ariko mwe nzanekereza nkibaza none abantu bagira ubwenge abana muri Saudiya barabagoye ngira ngo muhuze n'umugabo wangira nkuze n'umugabo nta muntu yaguhuza n'umugabo ibyo ni ibyakera hari ibintu bita baranga ariko ubu murishakanira mukavugana mugakundana mukagira iki ntago ari ngo pasteur azabahuza none ga pasteur ni warara ubusazaguha n'ikiro c'umuceri kaziseke abantu mudukurikiye ariko ubundi n'uwo musore mukunze zobanza umurebe none ko kari muri eglise kirwa kiruka inyuma ya dadi kajya kazogutunga kuko imushaka bari mwe muzodutunga agana birara kantike ari wa fake kubera ikibo ashaka aribo bazodutunga reka simwe zamubanza baza n'uriya muhungu ari muri eglise viziyo yiwe sibyo arimo urimo gutegura iki tuzobaho gute none wa mukobwa niwe wagiye gushaka uzotunga umugabo wallahi umugabo nibyo mwobana ukanamufasha bitewe n'uburyo buke ariko uze wumva ivyo avuga ivyumviro byiwe pana kuvuga ngo sheri ngaye mafura gukorera ngo tuzubaka mwizo reka hari ijambo ry'Imana rivuga ngo abanuza rivuga ngo yuko abagabo tuzajya turusha
tuzajya turusha niko tubimeze ya niko bimeze twebwe tuzajya turusha noneho ngo abadamu nabo bazaza babyara barusha none ga kuki byose simyanze kubera ko twugeze mu gindi gihe kigoye none muzaza mubyara murushe munarya murushe byose bibakoranireho ariko uzabira no mu rugo Israel umugabo usanga abeshejweho n'umugore usanga burya ari n'imbuga mu rugo ni ikibazo papa zamugira aba bahungu murimo gukunda abeshejwe n'umugore kenshi usanga ari umugabo kenshi ari probleme kabisa basi nimba simvuze ngo abafise ibintu basi niba atabintu afise by'ubutunzi bugaragara wumva ibyiyumviro byiwe wumva ukuntu muvugana wumva ati tuzogera kuri ibi twabigeraho pe ariko pana kumva ni wa muntu yirigwa inyuma ya dadi kuwa mbere ngiye kwa dadi kumureba kuwa kabiri wonguwo se nunaza azashaka uza umuhereza agende kwa dadi ariko wumve mu mutwe basavuga ati jewe bitewe n'ukuntu ndi umuvuga butumwa nuko nabuze uburyo twatangiza ikintu runaka ariko waraje twarishize hamwe twazakora izi business kugira ngo twunguke kugira ngo dutere imbere kugira ngo dukomeze gushigikira simvuze ngo agombe kuba afise ibintu ariko mwirinda abangaba babiba agaca muhenda ngo agendana na kagasore ko muri eglise agaca mwobrija kandi atangena cagigira 10 ngo nibyo nibyo kurangiye umugabo utagitanze ngo ujya mugabo azaguheba ibaze mwabana umuntu kurikiye ko abo mwebwe bandamaze kuja muri Arabi muri cyangwa muri no mu bindi bihugu nukuri abahungu mwagiye muhabwa na badadi mwebwe bamwe ko mwaje mwabanye nabo canke mwebwe muri ubabo ngabo abo babahaye mbere nibo mu gifise ni hari abahise babahindurira bakabaha abandi nukuri umva mbabwira n'ijambo ryarabivuga nta kigore kizabura ikigabo cacu n'ikigabo kizabura ikigore cacu muri Bibiliya birimo rero ibingi bagenda bakababwira ngo babaha abagabo baraguha abagabo bakuye hehe ahubwo ko aribo havamo ubusumwa bagahita bavuga ngo waba umugore wanje Imana yavuze ngo umugore wanje Imana yavuze ngo twobana ngujya tubana nabonye ari fake ngujya ngo tubana iki gihe turimo kugira ngo n'umugore yemere ko afise umugabo arabanza turafise umugabo urubatse akavuga ngo ndubatse ngo ariko ngo ndamufise ngo ariko ni nkaho ntamufise ukwifuza ngo fise umugabo ngo ariko ni nkaho ntamufise bishatse kuvuga iki mwabana umwe musenga ntago wazabura umugabo nuko umushaka ibi ngibi mwireba mukavuga ngo imyaka iranjanye ngo ufise imyaka 30 ngo nta mugabo nzabona none niba ufite 30 nta musore harafise 30 atarashaka bakavuga ngo twabasore ngo tuzarongora anytime ibaze niba ufise imyaka 40 nta musore w'imyaka 40 atarashaka wabana nawe twebwe natwe twogira imyaka 100 ngo tuzarongora mugabo ngo amaze kugira imyaka 40 ngo bamaze kurengera haca ngasha nibaza burya Imana igumye kuguhezagira iraraba imyaka burya yavye imyaka ingahe Imana guhezagira umuntu tiza yita ngo ku myaka nukuri kw'Imana ntagize byitaho gukora mariage tuza dusenga niyo mpamvu dusoma Bibiliya burya bizodufasha yego niyo mpamvu abantu benshi bagendera mu kutamenya none akazabona ngo nukuri ngo ndimwo gukura ndimwo gusaza none kubera iki hari abantu bagira amamakaje bafite imyaka 50 irenga yego benshi ahandi bahita batera ubwoba ngo ugiye ufite imyaka ngo ntuzobyara bajya babikubwira bafite n'abana 3 4 5 ibaze bajya babikubwira se ni ukubera ko nibo batanga abana wa muntu we niba uri umukobwa udukurikiye reka kwihutira ngo uje ngo urashaka umugabo ngo cane none ko mba namubaje wa mukamarana umwaka umwe mukaba muvuyeyo nuguri kw'Imana ahubwo mwitonda erega kubaka urugo si ngombwa kugira ngo ubanze ngo ugire imyaka myinshi cyangwa iki kugubaka nuko ubanza ukamenya urugo ubundi barufata gute urugo ni iki barufata gute bini nje mbivuga hano imbere ya kamera sibyo nje nishaka urugo ndaza aratavuga ngaho ngo rutango bariya ngo barunaka nje ntago nzatandukana n'umugore wanje nukuri kw'Imana bivuga hano imbere ya kamera sibyo ntabwo nzatandukana n'umugore wanje yamara kurushinga n'umugore wiwe ntabwo azatandukana n'umugore wiwe uzowagiye kubera ikisi mu gihe ndimo kumenya urugo ubundi aba bagabo mwebwe mubana n'abagore banyu impamvu munanirana si yindi amena ikirahuri ukamutuka ngo ntano kagira kirahuri kitagura n'ibihumbi 100 nukuri ariko nje uwanze nzabimenya azamena ikirahuri maze ati sheri wanje ikirahuri nicagukomerekeje basi nukuri kwiba
uzakwitaho umuntu aho kwitaho nabwira ati jari wa bitaho umuntu sibyo kubera iki zoba maze kubimenya ngenda ndamumenya uko iminsi ishira ariko basitara kwibase ngo ubundi kiragenda kisakuriza kubera iki ubundi wudukurikiye niba ushaka gusazana n'umugore wawe nashaka bakuze ameze gute urabona akabebe gato ya Beni gafate nk'akabebe gato umugore wawe muheke amwite akabebe gato y'ubundi amakosa yose gafise ntucukanka ko ahantu ukagira inama kwera abagore ari ukuntu mwobana nawe iyo bavuga ngo barahinduka n'abagabo benshi nibo bahindura abagore ntabwo ngo umugore ngo yananiye ngo byagenzo ariko ubundi mwaba profete mwe n'abakozi b'Imana iwo mwuka wabateye mugakora amadivorce nabo mubana mwawukuye bo bara profete byagenze gute byatari sana bitewe n'ukubera iki burya ngo akazuru karashikana akazuru n'ukureba umuntu mu maso ngo uyu ni mwiza ndumva twoba karabashuka ariko wari ukwiye gufata igihe ukabanza ukamumenya ubu ngo basigaye bakundana amezi 3 bakaba barabaye mugomba kumarana igihe akamenya ati Beni igice kirimo intege nke ndakiye nzocihanganira igice cy'umuwo mugiye kubakana intege nke ziwe ziri ha nzobyihanganira uko avuga nuko nzomenya uko avuga nukuri rero kwera wamenye nuko avuga uzobyihanganira kwera ko wamenye imvugo yiwe ariko mubanye utazi nuko avuga utazi ibyo akunda n'ibyo yanga Imana ngo ngiragize iki mubanye umwaka umwe muratandukanye nukuri ibyo ntago ari ibyo ubu ndazi aha ngaha muri comment baza kuvuga ngo none ngurusha ngo pasteur runaka uriya niwe nanje ni jewe yari yapfukiye iwabo nanje navukiye iwacu uko babanye n'uri hane barahuriye muri hoteli barimo kubyina canke mu kabari bariya niyo bahuriye nukuri nibo bariya nibo ahubwo abantu benshi je no mu rugero mubananiwe n'uruko ahubwo reba abashoboye kuzubaka bari buntangaho urugero ariko reke ko mu rugero mubazananiye kubera iki n'abangabo babanye n'abagore babo neza uko ari ngo nzanjamwo nagiye mu rugo rwa Theogene w'umuvuga butumwa wo mu Rwanda Theogene uri avuga ubutumwa nagiye mu rugo rwiwe nabona umugore barambwira ngo shiri ngo zana nko karakantu ngo zana karakantu tukarye nja mu rugo rwo bita ngo ni papa Beni afisa akana kitwa Beni nkabona bigifitiye urukundo nkabona baba bitananyeho nkazambireba no kuri sati yabo ukuntu bapostingana papa Beni papa Beni nkunda kureba urana ifite n'akana nako gafite impano nkareba ukuntu urugo rwabo bigiraho byinshi urebye pastor Theogene ukuntu bisekanira n'umugore bishimye ndavuga ati nanje ni nkuru ushaka ariko muri nko kureba ingo zasenyutse muri nko gutinya ngo none nko kuri yazasenyutse ngo je narinda muruta sibyo ibyo ntago ari ibyo umugabo asigaye agura ibiro 30 by'umuceri akagenda agatuka umugore ngo yabimaze vuba none ntibyagiye mu nda zanyu mwese nukuri rero turimo kugira ibintu bidakwiye kandi byo guhishanya kabisa nimba ari ibyo byari bikwiye mureke icambere twige gusoma ijambo kandi twisomera ariko badusomera kuwa Mungu gusa barange nuko kandi bisama bibiri kandi mwabakristo bwe mwebwe musenga abapose ntibakaza babatera ubwoba babakanga ngo mugure za bibiliya nabo bazifise ntazo basoma kabisa icambere mumenye ijambo ry'Imana kuruta byose wallahi gisho kuza sepede kuri 5 indwi ni Israel akubwira ati singomba ko tutagigira cubi kandi ivyo babemerera sivyo ntago ari ibyo kabisa Israel ndagushimira cyane Israel ndabashimiye n'abari badukurikiye bose turabashimiye cyane sivyo turabashimiye rwose bari badukurikiye n'umugisha ukomeye bakomeza batwereka ko turi kumwe no hanyuma tuzaba turi kumwe twamaze kuba bamwe baze bakomeza simvuze ngo baze ngo ibyo tuvuze iki ahubwo muze mushishoza ibyo twavuze kandi niba ibyo navuze byose bitagufashije ntago uza kubura mu kintu wallahi cyatuma uhinduka kabisa no bakoze kutwitaho twarangiza dusenga ko twatangiye dusenga cyane gose kugira ngo Imana igire icindi imitima ya benshi gose Yesu Kristo mu Nazareti uri Imana ikomera hambere yarakiranutse turagushimiye kubw'uyu munsi turagushimiye kuri aka kanya abaza kumva ibi byose baza kugira ikintu bibahinduye ku buzima bwawe ntibaze gusigara nk'uko bari ijambo ryawe ni ukuri neza bibagaragareho reka baza kubyumva ari abari bihebye ari abantu batandukanye bari bategereje igihe cyo kwishugwa cyangwa ibibazo bitandukanye reka ubikoreho kuko uri Imana ishoboye byose zi neza kuri Imana wumvishe gusenga kwacu mu izina ryawe ryera amen